hai menaje ting choma I zaiklum ya wang ria menen mai kapekeu zikreu ting kum chana jang kai jam mingeu kammai ting chua kedere insa paulia gaira dali India menai Pakistan mekage misui kahre belam India menai Pakistan kedege ngilu becangge Pakistan menai India meze ngi kagdaize India ram Jammu and Kashmir ge India meze ngi rahangge drone zane missiles rame langai be bizegene Jammu and Kashmir Union Territory luina ka internet services ramle nize namze kamton dele izega chudle chirune magze lesiki ramle ne school college zane universities ramezdu Jammu and Kashmir ge namai Pekeu hezi kreuria ka changba namje kam to gule je ka chudle je ladai rabe ladai magra baza ka pekeu je kreuze ka namai de zaine chigule je Umar Abdullah Jammu and Kashmir gu chief minister ne sale je Pakistan ka deigine drone missiles rame India mje ngira hange Jammu and Kashmir ge gike kap kai brame je India mgu pepere kabe ik sangba S-400 air defense system ne kam siato kam nile jaga chuduli jane India ramgu Ministry of External Affairs ne press briefing bamhi ge saje Pakistan mene India ramge Indian military sipai me bam chaje ngira hange Turkish weapons developer assess gadne tele pet better Turkish songer drone haichum hai medairia langai dele jaga chuduli haichum hai medairia Turkish songer drone Pakistan mene langai pige ja kasa ngai keu ja pok padele achulis du India magu pepere kabbe air defense system ne gike akam sia ton dile jaga chudule press briefing ge foreign secretary pe Vikram Misri colonel Sophia Qureshi jane wing commander Vyomika Singdu wangaile jaga chuli The India menai Pakistan mekage kaklebe petblam gene zai commercial operation hangene India mene northern western jane central India ga Bombay nelimbe de sobam kaizis na airport jan mai kapekeu hizikrew kammai ting cho anchen minge minute kaizis kuiria namjan kamton doni leiza ka chedali Zane Indian Air Force Station lamgene Pakistan mene air strike je missile kapkyo dodui leibi bizigene Chandigarh gu administration in janai rimai ge hako kchibe siren ragai de leize ka chudule je zemnam ram leine je mikelung ge bamkam rahange rangai leize sali Air Force Station lamgene aipo air raid jete dodui leibi bizigene siren ko kchibe ragai je Chandigarh gu administration mene mikelung ge midu halage bamagje bamkam rahange rangai dele jega chudele aipo siren ko ka chibe sevlei designer Air Force Station lamgene aipo air raid jete dodule ga chebe chin tor hangene aipo siren ko ka chibe se blog je haimena hala mgu balcony ge me jai ka chamcham ge bamlu jaine du mikelung me gut kham drale jega chuli Zane chuna tinge Pakistan menai India me kaga hrei te bizigne charangkang kai kandu bam bank benai ATM ge server nga je charangkang ngomak dodui lei je sali chirun mak je UPI phone pay Google Pay Paytm za UPI le ne gene du charangkang transaction langwang langtat bata je te dolak dui lei je ka chudle chpau zigne charangkang bam le na picuting te dui bria je charangkang lo pelu je kain dui kol lo je sali zakte ku sak benai mi te lungmak je te dolak ba mroram le ne du picuting te sakze te lungdaw dibria kai hakol lo za kachudli aize center gene ting ra hangya rang to gai besam nei je sali za India manai Pakistan gu border ram rai ge bamme ting ra burun magza aiza India ram dui ge bam le ne hai mana za ting ra hangya rang to gai ko dli Za India menai Pakistan mekaga kakle bizigne healthcare facilities lamge tingja dakur hamge India ramgu Union Health Minister Zeme Nadanen znai rimai ge review meeting ngotevdli zakachuli Zane Defense Department ne India ge bamza WhatsApp Facebook Instagram zane social media platform ka cham bege lingo do bramege nimai solo jaga chudli chirun magza plus changga 0 ne me zaine 9 ne me phone number ge number 2 be ne call wang da zaine call ko slow zidu ting rangai deli
The India Ramgu Ministry of Defense ne defense banai security operation to be hige sampling sang chising lumag live na pihi sing real time ge samje pomak rahangge media outlet digital platforms na hangket ken rangai dele ka dele sam ka sang pling chising lumag pomak rahangge kagne sam ka sang pling chising lume authorized officials merun na update rale ka dele plamze Zaichuna tinge India manai Pakistan mangkaga kakleu blam gene North Eastern State Arunachal Pradesh ge Arunachal Bhavan ne Arunachal Pradesh State gene leshi nam rame India ram bam cham ge leshi ge tera hangge ta team ramze te dola ka hare blog ngar hangge 24/7 helpline number issue te wedle izaka chudli Zaichuna tinge India manai Pakistan makagam sui ka hare bizigna BCCI na Indian Premier League na kanta te zabamba IPL hanai kum tingkum changla jang khaijim nyugu na kakaga nta saugara hang suspend tu rahangya kamkyo goideli jaga chuduli Zane chuna tingi du crime spy Bihar ge du ting sangja India manai Nepal mugu border haram raige SSB manai police manai border areas babam ka chamcham Madhubani Sitamarhi Sapol Araria East and West Champaran district ge patrolling te rozela leija ka chudali Zana Manipur Valley District bam kacam bam chumge ta tibanchat ka khimreuze suruklungge joint team central banai state security forces spy mena nam kyana spy me ba bau kacam bo chumgena mina hankreuze na nam kya spy mize nimdele je sale je pnui dagena harei mro gimi pichi bom ibram me je aadhar card kreuze na mobile phone garik na jene zemna me dagena kacharangkang sujja ka dung pedlu be changkai je kya ja chumje himreu nimpele je sale The India Ramga government ne nirwanga du wireless ke kezem poh lakdo dibe walkie talkie je zo tarahangya nam je kamton di dele je ka chudele CCPA Central Consumer Protection Authority me bozene platform ka chamcham Amazon Flipkart Meesho jane OLX ke je punida ge kanchi be license jane itiegu compliance ga je ipo wireless device zo tarahangya nam je kamtor hang notice pe ga dele je sali The Indiaram Haram Rai Reme BSF Border Security Forces spy minute tibag pekyu hizi disat bana injnai pekyu hizi skui maige international boundary Samba district Jammu and Kashmir ge hanam kya spy Pakistan ge degine penme mina hangsna za captain ni leiza kachuli Zane Pakistan ke dei southwest ge province dilang babam Balochistan na Pakistan me tadle iza independence declare to gaidle iza kacheudle Pakistan me go happy pai lutu luze pni go happy pai te chu gaiza ka hangi dele iza kacheudle Pakistan ke dei southwest ge Balochistan ne province dilang le iza kacheudle inda mai ge du Balochistan Liberation Army BLA hanam kya spy mena Pakistan spy me mina hankreuze ka madai misdu bomna ka chandile iza kacheudle Zane Pakistan mena pnigo social media ga sampling magba podli Pakistan mena India mgo hreni limbung Indian fighter jet kapkyun dile je ka chubeze sampling magbale je achudle Indian government na apolon ge rangchi chakai je chipo hreni limbung je Maharashtra ge tingkum changna je kreuze medai kum ge crash be photo le je ka chudle chipo photo kain da ga je Pakistan mena India mgo hreni limbung Indian fighter jet kapkyun dile je Pakistan mgo social media ga sampling magpeze poli zakachuli Aigena na mai kapekyu hizi kreuting kumchana jang kaise mingyu kamai tingchwa kedere insa polia bazal waigai radle pegai zain kingai ni mele ne je todle hai mena je klum